Mbaye ikaze njya kwasuza abakunzi ba The Flame 24 TV. Ngira nko maze kumenyera uri kumwe nanjye Victor umunsi akumunsi. Nyemerera nongeye tugaruke mu rubuga rwa politike. Ndabizi ko abenshi mukunda amakuru ya politike abagezweho, mwa mushaka ko nayo tugenda tuyabanyuriramo kugira ngo mumenye ese biba bimeze bite. Nta kindi kintu kiri kuvugwa rero ni imyaka 80 Ubushinwa bumaze bwibohoye ingoma y'igitugu y'abakolonije y'Abayapani. Ibi rero ni abanyamateka cyane cyane bagenda babyinjiramo bavuga ko kimwe mu bintu byabashije kuba bifasha Ubushinwa n'uyu munsi ni uko bari bogobotoye ingoma y'Abayapani yari yarabazengereje yarabajujubije. Bakavuga ko rero ubwo babashaga kuba bikura kuri iki gitugu ndetse no kuri iki gitutu cy'aba bakoloni b'Abayapani, uwitwa Xi Jinping ku mugoroba watambutse nibwo yamurikaga uburyo igihugu cy'Ubushinwa gihagaze, haba mu buryo bwa mikoro, mu buryo bwo kwirinda, mu buryo bw'ububanyi n'amahanga. Ubwo yazaga kuba atumira abaperezida bagiye batandukanye, ariko by'umwihariko abaperezida bose yagiye atumira ni bamwe mu baperezida bafite uburyo bumva Amerika cyangwa se batumvikana na rimwe na Amerika. Harimo uyu perezida Vladimir Putin w'igihugu cy'Uburusiya wasize intambara iri kubera muri Ukraine, akabasha kuba agaragaza ko atari umunyagitugu nk'uko benshi bivuga, dore ko ubwo yavuye za Shanghai akajya muri za Beijing mu manama agiye atandukanye yabashe kuba yerekana ko uko ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi bimufata akatari ko ameze. Tutibagirwe rero Kim Jong Un, perezida w'igihugu cya Korea ya ruguru, umwe mu baperezida babasha kuba bajegeza Amerika, dore ko umunsi ku munsi we nta kintu yabimubwiye, yirekurira rwose agerageza ibisasu bya kirimbuzi bigiye bitandukanye. Hari abaperezida batandukanye, ariko abo batatu by'umwihariko nibo b'ingenzi babashije kugenda bagarukwaho ubwo uyu munsi ubwigenge niko navuga ku Bushinwa, ubwo wazaga kuza kuba abaperezida bombi baca ku itapi y'umutuku. Byari ibintu biryoshye cyane, ariko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyaje kuza kuba abyishimira, dore ko abenshi bagiye bavuga ati wowe n'ubundi abantu bazagusubiranamo rwose bakwereke ko nta kintu ushoboye. Ibi rero byaje kuza kuba bituma impuguke mu bya politike bagenda bavuga ibitandukanye, bavuga ko Donald Trump wari umaze kuba yakiyunga n'uwitwa Putin, akavuga ko ubundi Donald Trump zimwe mu ntego ze ni izo kuba to make America great again, kandi kugira ngo Amerika yongere kuba Amerika idasanzwe cyangwa se Amerika y'igihangange, nuko Abarusiya bamuba hafi, Abashinwa bakamuba hafi. Ubwo yajya avuga ko Amerika n'Uburusiya umubano nk'uyu nguyu waherukaga kera cyane nko mu 2000 ubwo bafatanyaga kujya kurwanya imitwe y'iterabwoba harimo n'iya Osama bin Laden ariyo Al-Qaeda. Nibwo umubano nk'uyu nguyu waherukaga cyane cyane rero ko abayobozi bagiye bavaho banajyaho. Havuyeho Bill Clinton, George Bush, Obama ndetse na Biden n'abandi batandukanye, ariko umubano wa ISIS cyangwa se Uburusiya aribwo bwahoze bwitwa ISIS waje kuzamo agatotsi nyuma y'aho bagiye guhiga uyu mutwe wa Osama bin Laden Al-Qaeda, batababwiye kandi bari bamaze kuba basinyana amasezerano yuko bazajya bafatanya. Ibi rero umubano wongeye gusa nkaho usubirana ku ngoma ya Trump, ubwo yajyagaho bwa mbere avuga ko
Uburusiya bwivanze mu matora ko butashakaga kuri mugore Hillary Clinton. Uburusiya ntibwashakaga kajya ku butegetsi, bakavuga ati ariko ubutegetsi bw'Uburusiya nibwo buyoboye isi, kubera ko niba bashobora kuba binjira muri systeme za Amerika bakabasha guhindura ibiri gukorwamo, ni igitego bari batsinze Amerika, niko twavuga. Ni igitego bari batsinze Amerika, ariko ibyo ngibyo ntibyabashije kuza kuba bibashegesha cyane. Nyuma yaho baje kuza gufatirwa ibihano na perezida wari ucyuye igihe Biden yagiye akora ibintu bitandukanye, agenda ateza intambara ahantu hatandukanye, ariko by'umwihariko muri Ukraine ngo bashaka ko ngo Ukraine ngo ijya muri NATO. Kimwe mu bintu Putin adashaka atazigera numva ni ukubona icyitwa Ukraine yahoze ibarizwa muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete bikaza kuba bitandukanywa nyuma y'aho bakuyeho n'umuperezida wumvikanaga n'Uburusiya witwaga Viktor. Yaje kuza kuba avaho, akuweho n'aba banyaburayi, bashyiraho uwitwa Zelensky wakasamutwe. Zelensky rero wakasamutwe nibwo bazaga kuza kuba batangira kuzajya bamujya mu matwi bashaka kumushyira muri NATO na OTAN, ariko Putin ababwira ko ibyo bintu bidashoboka. Niko gutangira kwigarira uturere tutandukanye harimo Crimea ndetse na za Donbass. Crimea ngo ni agace gashobora kuba karuta n'u Rwanda kuko gafite ngo kilometero kare hafi 28, kandi ndibaza ko u Rwanda rufite hafi 26. Aza kuba agenda yigarurira uduce tumwe na tumwe. Aravuga ati rero bizarangira n'ubundi Ukraine yose yongeye gusubira ku Burusiya. Nicyo kintu cyonyine bashaka, kubera ko Putin yiyumvisha ko NATO yibeshye ikagera ku butaka bwa Ukraine cyangwa se bakabasha kuba bakigarurira ubutaka bwa Ukraine. Ni kimwe mu bintu byatuma babasha kuba bamwegera. Ubwo no kuvuga NATO yageze ku butaka bwa Ukraine, ubundi abanyaburayi bose bibaza ko Putin atakabaye kuba akiri no ku butegetsi. Baba babonye inzira yoroshye kuba bagera i Moscow bakarangiza ubutegetsi bwa Putin. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bigenda bivugwa, by'umwihariko rero amaze kwigarurira utu duce yavugaga ko bamwe intwaro ye nuko avuga ko bamwe mu baturage bavuga ikirimi cy'Ikirusiya bahohoterwa ndetse bakaba badahabwa uburenganzira kimwe n'abaturage ba Ukraine. Niko kwita yafata ibice bitandukanye harimo Donbass na za Crimea n'ibindi bice bigiye bitandukanye kugira ngo abyiyomekeho, dore ko za Donbass ari naho imirwano ibikaze cyane, dore ko Putin we abashaka ko bamwe mu baturage abavuga ikirimi cy'Ikirusiya bose baba bagomba kuba babayeho neza badakandamizwa cyangwa se ngo babe bakurwa mu murongo w'abandi baturage. Ibi rero bikaba bituma uwitwa Putin agenda agarukaho ko ari umwe mu banyagitugu babayeho, ari umwe mu banyagitugu badashaka ko Uburayi bukomeza gukora ibyo bwifuza, cyane cyane gushyigikirana mu buryo bwo gutabarana bwa OTAN. Uyu muryango Putin atemera habe na gato, kuko ujya no gushingwa. Uyu Putin rero yaje kuza kuba abihakana, avuga ko atazigera ajya muri uyu muryango, dore ko n'umuryango usa nkaho ukora ibyo ushaka, ariko bo baba bagiye kugira icyo bakora, bakavuga ko bo batabyemerewe. Ari nabyo perezida w'Ubushinwa aje kuza kuba agaruka, avuga ko ibihugu byose mu miyoborere yabyo byose birangana, nta gihugu na kimwe kiruta ikindi ngo uko kikirusha amafaranga, ahubwo hakwiye kubaho imikoranire. Aza kuba yemeza ko bigoye ko Ubushinwa bushobora kuzasubira hasi bitewe n'ibyo rumaze kuba rwageraho. Yaje kuza kuba amurika amadrone aca munsi y'amazi, amurika ibisasu bikomeye cyane bikoresha amarazeri. Ari nabwo bavuga ati Ubushinwa bumaze kuba bwasiga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kure cyane. Avuga ko bagiye bashora amafaranga menshi cyane mu bigendanye
na artificial intelligence. Bavuga ko igisirikare cy'Ubushinwa akenshi gishingiye kuri artificial intelligence. Hari abaperezida benshi rero ariko Putin, Kim Jong Un ndetse na perezida wa Iran, hari abaperezida benshi cyane ariko by'umwihariko abo bose bari bahari nta n'umwe ubyumva kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaje kuza kuba bishavuza Donald Trump, ajya ku rubuga rw'inkoranyambaga arandika aravuga ati abaturage b'Ubushinwa ndetse n'ubuyobozi bwanyu mujye mwibuka ko amaraso y'Abanyamerika yamenekeye ku butaka bwanyu tugira ngo mubohoke ingoma y'igitugu y'Abayapani. Bavuga ko ari itiku Trump yarazanye ariko bidafite n'icyo rivuze kubera ko aba bombi yaje kubashengurwa no kuba bahuye mu gihe we yateganyaga ko arimo arigarurira uwitwa Putin ndetse na Kim Jong waje kuba yimanukira ngo muri gari ya moshi y'akataraboneka. Uyu mugabo ngo ntajya apfa kuba yagenda mu ndege kuko aba afite ikibazo cy'uko indege ye arimo bashobora kuba bayikubita igisasu bakayihanura. Ibyo ngibyo rero bigatuma umunsi ku munsi abangaba bakomeza kuba batabyumva kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakomeza kuba bakeka ko umunsi umwe bazigera gutya bagasanga bawohereje iwabo wa twese. Kuri uyu munsi mukuru rero ubwo Abayapani ndetse n'Ubushinwa batandukanaga cyangwa se nibwo Abashinwa babashije kuba bibohora ingoma y'igitugu y'Abayapani. Murabizi ko Abashinwa bafite umuco wabo ujya kwegera cyane Abayapani, ariko bavuga ko Abayapani kuba Xi Jinping yaje kuza kuba avuga ko Xi Jinping yaje kuza kuba avuga ko ubwo bibohoraga ingoma y'Abayapani y'igitugu ari bimwe mu bintu byabakomeje kandi badateze kuzigera basubira inyuma n'umunsi n'umwe. Ibi rero bikaba byagiye bigarukaho n'abantu benshi bavuga ko uyu mugabo asa nk'aho ari nko kwishongora cyangwa se arimo arihenura, dore ko Ubuyapani kuri ubu ngubu nyuma yo gutsindwa intambara ya kabiri y'isi ndetse n'Abashinwa bakaba barahawe ubwigenge, ni Ubuyapani bwagiye buraceceka ndetse ubona ko n'Ubushinwa bwaragiye burabasiga ku bintu byinshi cyane, dore ko buriya ngo Abayapani ni bamwe mu bantu badashyikira ibintu bya pirate. N'ubu ngubu ngo barakikorera ngo utuntu twabo nk'amamodoka y'amasuzuki abenshi murayazi, buriya ngo abakorerwa mu Buyapani bakora ngo amamodoka meza cyane, mu gihe Abashinwa bo kugeza ubu ngubu n'uyu munsi hari bamwe mu bantu bashaka kuba bakora ibintu by'original ndetse n'ibya pirate kugira ngo ibintu byose bibone isuku. Ibi rero twavuga ko ni bimwe mu bintu byagiye bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko mbanagiye mbategura ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko icy'ingenzi ni uko Donald Trump yaje kuba aterwa ubwoba cyane no kubona abagabo batatu bongeye kuba bahuriye ahantu hamwe. Aravuga ati oya, aba bantu ikintu kibahuje ni igiki? Abantu ikintu kigiye gutuma bongera gufatanya bakatahiriza umugozi umwe ni igiki? Urumva ko nabo bafitemo ubwoba kuko abagabo batatu bombi baratinyitse. Mbibutse ko bombi ntago mu bihugu byabo ari abantu bavugirwamo i Burayi ndetse n'abandi bose bakavuga ko ari abanyagitugu, atari abantu bo kwizera. Ibi rero ntago bijya bishimisha uwitwa Donald Trump y'abangaba bahuye. Yaje kuza kubagiramo ikikango, urumva n'ishyari riba ririmo, ariko uwitwa Donald Trump akavuga ko rimwe na rimwe ikintu cya mbere ashaka ubu ngubu ngo ni ukuba ahantu heza hose ashobora kuba yahagira nko muri Amerika. Avuga ko ashobora kugenda abona inka zawe ziri kurisha n'iki byose, akahita avuga ati inka zose ni iz'umwami. Nk'uko kera bavuga ngo abagore bose ni ab'umwami, ngo abagore bose ari ab'umwami. Ikindi bajyaga bavuga ni igigira, ndakibagiwe ariko bajyaga bavuga ko abagore bose ari umwami. Niko intego ya Donald Trump ni ukubona Amerika yongeye kuba isubira kuba igihugu cy'igitangaza, to make American great. Ngaho nguko rero niba biri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga. Munyemerere nsoreza ngaho ikiganiro cy'umunsi, kora subscribe kugira ngo gikomeza kubana nanjye mu biganiro bigiye bitandukanye umunsi ku munsi. Ciao.